nibyo koko nje kwemeza aya makuru. FRDC ryatangaza n'ukuri imaze kurisohora. Ndasohora ku mpamvu oni itafatiye u Rwanda ibihano. Aya makuru nje kuyatangaho mucyo, nabyo ndaje ngo tuganiraho umwanya muto cyane. Ndagaruka ku cyitwa MONUSCO n'ubundi byaje kwemezwa ko igomba kwinjira muri Uvira. Ese bihatse iki ubu bugambanyi bwo bwabuturutse he? Ndetse ndaza kumugaruka kuri Iran, uburyo ki yamaze kwerekana ko ifite imbaraga zidasanzwe nyuma yo gufatira Amerika mu cyuho. Ibyo ndabigarukaho. Ndagira ngo rero munyemerere gato ntarakomeza, gusa ngiye guhera Igoma gato ku ndege, ku kibuga cy'indege cyatangiye gukoreshwa. Ariko munyemerere gato mumanze mukande like yawe ni ingenzi, kandi nshimira mwese mubasha kubikora. Iyo dukoze ikiganiro kikayobwa n'abantu 10,000 nibura ntitubona like 3,000, bigaragara ko rwose mutabyitayeho cyangwa se mutabyibutse, ariko mujye mwibuka gukanda like, ziradufasha. Ntago ari ibindi ntago ari amafaranga tureka yaciye ibintu, no, zirinda bino biganiro muri kwa kundi aba basogozi bajya kuturipotinga kurega ibyaha n'ibiki. Izi like zirinda chaîne yanyu, zirinda ibiganiro byanyu. Niyo mpamvu kenshi nkunda kwibasaba, niyo mpamvu nshimira cyane rero mwebwe mwese mwibuka gukora iki kintu mugitangira ikiganiro, mukibuka gukora kino kintu. Reka mbashimire bikuye ku mutima, kandi mbabwira ko aho umunsi aba harimo ijambo ritukura hasi aho iyo ukanzeho utubona ibiganiro byacu. Bari benshi mbaza ngo ibiganiro ntimubibona, ngo ntabwo muri ibiganiro, kandi mu by'ukuri mbikora buri munsi ibiganiro. Ahubwo jya umenya, jya ureba ko wakanze like kangaho rimwe gusa kuri rya jambo ritukura. Ubundi reba ahantu hari akantu k'akazogera, haba utuntu dutatu kuri telefone cyangwa se kuri computer, ariko reka mvuge kuri telefone, noneho ukandeho, nibwo amakuru azajya kugeraho ku gihe uko tuyashyizeho. Hanyuma rero numunyemerere mpere ku ntangamarara imwe. Iyi nkuru n'ukuri mu kanya navuze ko u Rwanda twifuza Igoma, ikibuga cy'indege, indege ya mbere yamaze kugwa ku kibuga cy'indege, indege ya MONUSCO, ndetse ikaba yahaguye mu gihe byaje gutungurana. Ikimara kugwa ku kibuga cy'indege yaguyeho uyu munsi, ndetse bikagaragara ko imirimo yo kugisana yatangiye, ahubwo biragaragara ko ikibuga n'ubundi wagira ngo cyakoraga kuko yahaguye nta mananiza, kandi twabibonye ko video turayifite, amafoto arahari. Indege yahaguye ya MONUSCO. Uyu ni umuyobozi wa MONUSCO cyangwa se numwe mu bashinzwe ONI witwa Madame Vivier Vanidepe. Uyu mudamu akaba yamaze kugera ahangaha, ndetse akaba yiteguye guhuza no kumvikanisha impande zombi zihanganye, ndetse ngakaba yageze Kinshasa, ahawe aturutse Kinshasa ku bwumvikane na Kinshasa n'izindi mpande zihanganye cyangwa se zicunga icyo kibuga. Ese Kinshasa yaba yumvikanye na Kagame ko ikibuga gifungurwa imishinga yatangira? Ntabwo byumvikana. Ese kufungura ikibuga cy'indege, mwebwe munkurikiye muri analyse zanyu murabona harimo ni inyungu zande? Ni inyungu za Kagame, ni inyungu za Gisekedi, ni inyungu zande? Ngewe iyo mbibona, ahubwo ndabona bishobora kuza koreza Kagame, kuko uyu mwanya ntabwo Kongo ntabwo Kinshasa cyangwa se guverinoma ya Kinshasa ikontorora kiriya kibuga. Ngewe ndabona ari indi manevre de distraction, ndetse ndabona byihutishijwe cyane nyuma y'uko byabaye. Gusa nta no kongera kujya mu biganiro, bikaba byabaye giturumbuka. Ikibuga cy'indege kikaba cyatangiye gusanwa, ndetse kiri no gukora, rwose kiri gukora. Ibyo twamaze kwibona. Ibi biba nyuma y'ejo bundi, kandi ubwo nabateguzaga nahabonye indege zidasanzwe zigaranzura mu kirere. Ubwo rero reka icyo tubireke, turaza kubigarukaho nyuma nituza kubona umwanya, kuko indege ya mbere yamaze kuhagwa, ibyo ntabwo bishidikanywaho. Hanyuma rero tujye ku ngingo yacu ya mbere. Amakuru ni mpamo FRDC ikaba yamaze gusohora itangazo itangaza ko abatuye mu bice ibi bikurikira: Bukavu na Goma, ndetse no mu nkengero zaho bagomba kwitonda, bakanitegura ko isaha yose hashobora kuba ibitero byo guhangana n'umwanzi. Kuki iri tangazo rije kandi ikibuga cy'indege cyafunguwe ubwo amahoro ntiyabonetse?
kuko imwe mu mpamvu ngiye mbona zo gufungura ikibuga cy'indege ni agakino bari gukina Kongo, kuko bari gushaka icyitwa balkanization, kandi kugira ngo bikorwe nuko hari agomba gutangira gukora umujyi ugakora, buri kimwe cyose gakora, banki zigakora, ibibuga bigakora, buri kimwe cyose gakora. Ubwo rero Kongo nayo ikaba iteguza itangazo ko Goma Bukavu bagomba kwitegura isa yose ibitero cyangwa se kwisubiza umujyi wa Goma. Ni mu itangazo rya FARDC, ntabwo tuzi isaha, ntabwo tuzi umunota, ntabwo tuzi iki, ariko nagumye kubabwira hano ko hari byinshi nagumye kujya mbabwira ndetse bimwe Kongo ingabo za FARDC zigasubira inyuma, wazende gasubira inyuma, bavuga ati ntabwo turabana mu mijyi, harimo abaturage bakaza bakagera Kiwanja bagasubira inyuma, bakaza bakagera hose bakagera Bukavu bagasubira inyuma kubera urujya n'uruza ruri muri iriya mijyi. Ubwo rero Kongo yamaze guteguza, ndakeka ko reka turindire, gusa icyo nzi cyo akari inyuma karahinda. Impamvu nihuse, hari impamvu nanone ngo Kongo itigeze u Rwanda rutigeze rufatirwa ibihano nk'uko Kongo yari yabisabye. Ni impamvu ki u Rwanda rutafatiwe ibihano? Hari impamvu, ni mu kiganiro kigufi turimo, ni iminota itarenze 10, niyo mpamvu nkubwira ngo bahafi bamvuga ibintu bike ndimita, kugira ngo n'umuntu udafite internet nawe abashe kumenya makuru cyangwa se umenya uko umunsi wagenze nk'uko mwagiye mubisaba. Impamvu rero, impamvu nyamukuru ibihano bitafatiwe leta y'u Rwanda, yongeye kugaragaza ko ngo ikibazo ngari FDLR ndetse ONU, narabwiye nti iyi ONU ndayikemanga, nagumye gukemanga ibintu kenshi nkanabivuga, atari ko turwanya kandoyi n'ibyaro ni ntubyemera. Yes, ndabikemanga kuko impamvu nimwe bongeye kugaruramo mu nyandiko nabonye, harimo ngo FDLR ntabwo ngo FDLR ngo ni ikibazo, ngo kandi ngo Kongo yahawe inshingano zo kunetraliza FDLR. FDLR ni iki? Ibyo nababwiye ejo muri mbivuga. FDLR ni iki? Ni urwitwazo, ni turufu nziza Kigali kinisha, kuko FDLR nta kintu twari Kigali, ikorera muri Kigali, ikorera Kagame. Chef d'Etat-Major wawe yaratashye, naho yabiri hose. Niyo nahoze mbabwira nti ni rwa rwitwazo ya turufu nziza ikinisha. Aha rero byaje kumenyekana aho muri iki cyegeranyo cyane cyangwa se muri raporo ni bavuga ngo FDLR ngo igihe cyose zitazanetralizwa na leta ya Kinshasa, ngo ntago ngo Kagame, ntago RDF ishobora gukura ubwirinzi bwabo muri Kongo, ngo kandi ngo igifite ikibazo cy'umutekano wa FDLR, ngo ntago Kinshasa yigeze iyinetralize. Kandi mbabwire ko FDLR Kigali ntizigera ireka iyo turufu kereka hari yasagarutse. Ibyo narabivuze kuva kera. Nese FDLR ibahe, nabwo nta gitero na kimwe turabona kinahorera mudacuma. Umukuru wa rebellion General Ruhinda, umukuru wa rebellion n'abandi ba General Mugaraga bose barapfuye. Iyi FDLR itashobora guhorera umushefu wayo wa rebellion akicwa bikagenda. Gusa bavuga ngo icyo gihe cyumva hari intuza, ntago wajya agaciro ariko ni turufu Kigali kinisha kubafitanya amadiro nayo. Ubwo rero niyo mpamvu byongeye kuba ngo ni impamvu imwe yatumye ibyo bihano bidasohoka nko byari biteganyije ko bisohoka kwa kabiri. Ubwo rero ngo niyo mpamvu ngo baracyabyigaho, ariko ni manevre de distraction, ntabwo bizakunda kuko Kagame ariko abamushyizeho baracyamuri inyuma kandi baracyamur Rwanda. Niyo mpamvu hari inkuru namaze kubona iteye ubwoba, kandi mbabwire nti nge ni ibintu nagumye kujya nkimanga kuko sinjya mbyizera. Byemejwe ko ingabo za MONUSCO ngo zigomba kujya gucunga umutekano muri Uvira. Bakongomani, bivuga neruye, bakongomani, ingabo za FDNB wenda zaje gufasha, ntabwo zishobora gufata ijambo ngo zemeze cyangwa bitegeko, ariko leta ya Kinshasa bawazaniro cyane byemejwe, ntago ari ukubeshya, byemejwe ko ingabo za MONUSCO ngo zigiye kujya gucunga umutekano muri Uvira. Ibi biri kubaho ko nyuma bagiye gufungura ikibuga. Nge ndabona ari amayeri yo kugira ngo babone ko badeparasa ingabo za RDF byoroshye zize kwisubiza, zize gufata Uvira.
kuko ahantu MONUSCO yageze ni ya rona ni ya minwari ya cyagihe mborere niba munirona ntago minwari ni ya minwari ya cyagihe barashaka kugira ngo MONUSCO ise nkaho ibererekera RDF yongere ifatura mujyi wa Uvira. Byarayigoye kongera kugira Uvira kuko ikibuga kirafunze, kandi kugira ngo bazanyure za Gatana abaceje za Nyangezi bamanuke hepfo bamanuke hasi Uvira ntago bashobora guca mu mitego baza no bikunde amambiscade zambushe urukuta rwarubatswe za hare hose Kamanyura urukuta rwarubatswe hirya mu nkengero mu cyaro Rusizi ingabo zitazwe zubatse urukuta. Niyo mpamvu bafunguye ikibuga kugira ngo iriya Uvira ifatwe MONUSCO yongere ijya hariya igi bajye baza mu ndege. Ubwo rero bakongomani ndababuriye nta kintu muri kiza gukora kuko Uvira yafashwe MONUSCO hari yakoze iki, Bukavu yafashwe MONUSCO hari yakoze iki, Goma yafashwe MONUSCO hari. Iyi MONUSCO n'abagambanyi abakongomani nongere mbabwire mutarerukana MONUSCO ku butaka bwanyu n'ubundi muracyavomera mu kifu. Ndabwira abazerendo mube maso iyi MONUSCO yemerewe kuza muri Uvira byemejwe birabibyuye kuko ni ikindi kintu kidasanzwe kiri gutegurwa n'aba bantu kuko aba bantu ntago ari abantu bo kwizerwa. Nagumye kubakemanga kuva kera n'abantu bafite aho bahurira na zira nkotanyi bazibererekera nk'arabibonaga cyagiye cyitwaga ira mutwe wa ruhe yase aho baraswaga bagahita birukanka bakajya muri yase bakabakingira ikibano muri MONUSCO FARDC gasubira inyuma uwazindi gasubira inyuma ntibaraseho. Nyaboneka mube maso abantu n'umukino aho nabo matinda ndaza gusoreza kuri Iran mbabwire ko Iran yamaze gufata ubwato bwa Amerika bwiyafatiwe mu kirwa cyangwa se mu nyanja bwari bwiteguye kurasa kuri Iran. Hanyuma Iran ikaba yavuze ko itari buza kubyihanganira intambara ikaba ikomeje gututumba hagati y'Iran na Amerika, ndetse ibyo Amerika iri gupanga byose ibi gusanga Iran yabimenye. Iran nayo yabigiye kuba mu bihugu by'ibihangange, Iran nayo yabigiye kugambuza Amerika kuko ikomeje kwesa imihigo no gukora udutendo tudasanzwe nakari inyuma gakomeje guhinda. Gusa haratutumba intambara ya Iran na Amerika bitewe nuko Iran ikomeje gufata, ndetse nkuko ejo yafashe za ntasi zavuye Rwanda niko ikomeje gufata benshi baba tasi bagambanye kandi igatunga urutoki Amerika. Aho rero byaje guteza izindi mvururu, byaje guteza undi mwuka mubi tutazi ko biza kumera mu masaha ari imbere. Ariko kandi Iran biragaragara ko nacyo ari igihugu cy'igihangaje. Mwakoze mukanya.